Професори Новосадского универзитету наводза, že žadajú očuvať гражданский мир. Тiež tak povolujú na zastanovjovanje dzeljenju u srpskim društve i že njet potrebi, že bi hoć kto potupjoval volju graždanov posle nedavno otrimanih vyberankoh. Vyznačujú, že nie slučajno, že še tot shod otrimao prez budinku RTV-a, bo im namira, jak varja, potrimať zanjatih u pokrajinskim javnim servisu u borbi za afirmaciju šljobodnoho i nezavisnoho novinarstva i profesionalnog integriteta. Ja smatram da je Ja думам, že veci jak 95% kolegov zo RTV-a česno i odličateljno okončovali šitski svoje odlužnosti, a že jedna privilegovana menšina u tej medijnej hiži praktično od 2008 roku češko zlohasnovala svojoj redaktorskej poziciji i nješka posle vyberankoh čustvuju, že traca to ti privilegiji i su cali problem vypolitizovac. Radiotelevizija Vojvodini budze tema i nješkaj šo treco shodu zmenjenih redaktorov i novinarov, kotri šo trimao prez našej medijnej hiži od 19 a tiež tak i na jutrejšej schádzky u Media Centru Vojvodiny, kde še bude bešedovať o medijských šljevodoch u javnih servisoch u regionu.